Sangena emlilweni nasemantini ndiwe ngibani na nguweNkulunkulu yini indzaba lenkulu usingenise emlilweni nasemantini kungoba wena uyasihlambulula uyasipurifya uyasigeza usendela ukuthi sitolungela ungena kuphina embusweni wakho bobani laba labambethe tingubo letimhlophe na ngulabo labageziwe engatini yeliwondlo bagezi usigeza njani yesimakadze ngekusicenga kuhle kwesiliva icengwa ngemlilo ingako nathi singena kuphi emlilweni singena emantini uyathi lamanti atikhukhula mzalwane lele singena kuwo ngacabanga nathi still waters. This is not still waters tikhukhula but lokuhle uyi-anchor sichazile i-anchor uthi into lenjani. Praise God. Amen. Uyasihlenga uyasicenga usethwese umthwalo lomatima usiholele egibeni wende bantfu basigibela etinhloko uthethe umfundisi leli liviki lekugcina kambe mfundisi lapho sesifundza ngeluthando ngekuthethelela uyathi lo muntu sicela itolo lendzaba sathi uyathi lo muntu lokugibela la enhloko lo mthwalo lomatima lolugibe uthi bani ligibelami uze kuphumisele wena ngemlomo lugibe ukhomba umuntu ngilapho kufihlwe khona sibusiso sakho khona kuhle kwenhlasana ifihlwe emlotheni uyathi umlotha usi-attractive umlotha uyangcolisana noma ungawubona umhlophe wena tandla taphuma timnyama emlotheni uma ungasifaka sandla. Amen. But there is a secret in umlotha kunenhlasana inhlasana ihlala emlotheni nesibusiso sakho kholwa sibusiso sami mina lengikholwako silapha kunanguya umuntu lobonakala ngathi uligibelako singinanga umuntu lokugidza kuphi enhloko kuphi uyathi mfundisi ngicabanga sicebi lapha Lazarus lapha egedeni lakhe ngiyambona Lazarus bekanetilonza abungelwa yini Lazarus timphungane yes netinja temmango ngiyabona lesicebi besithi uyathi namuntu nangangumuntu usakasukile egedeni lamani timphungane mangidlako timphungane kane imani kufihlwe isibusiso sakhe kulo yamvulo lapha egedeni kwaphuma langa Lazarus uyawuya ngasendleleni yesicebi egedeni lakhe wangabona ukuthi kufihlwe amlethela tinja temmango amlethela timphungane ucebile lo yamuntu sengiyambona nje kumbe bekathenge emadumini khona nakulokufaka ukuthi cha kuphela landzelo okunye kuphela imali yakhe acansulwa ngibani athi ngabe kuyasuka nini nako kambe kuyasuka kodwa bobabili bebahlalele kufa ngoba khona into lehlalele wonke umuntu akunandzaba ukuthi unjinge kangakanani emhlabeni akunandzaba ukuthi uphuye kangakanani sibusiso sakhe besilapha kuLazarus
All he needed to do was to accept Lazarus, amngenise endlini yakhe, amgeze, amlaphe itilonza. Kodwa akazange abone lokho. Wabona umuntu kanjani? Lo mcanulayo. Amen. Amen. Lo toqedza imali yakhe. Fuhlela kusebenta kunetandla totimbili akusebenta kunami usho thina emakhona. Neke sengicale ngize ngimnike. Hayi mzalwane. Konke lokusendleleni yakho kusibusiso noma kungaba kungakulethela kumatima lobungakanani. Kusibusiso sakho. Ngithi temini bomhlabelela lo mhlabeleli ngibonisise Nkosi yami ukuthi konke ukimi Nkosi kuyizithunywa zokungisiza nje ungisondeza Nkosi kuwe. Uyathi mzalwane kuneliculo la kule maculo ethu asesheshi asumivulele ku-210 205 I mean. Lo mneleka bhala leliculo bekafunzile lo tihlabelelo 66 bazalwane. Amconza lo mhlabeleli lothi Nkosi konke lokusendleleni yami kuthi thunywa tekungisonzeta kuwe. Kuthi thunywa tekungikhuphulele enaleni. Kuthi kusibusiso kimi. 205 Gama lo mhlabeleli bazalwane angimangalisi. Athi ngihole wena Nkosi noma kunebumnyama. Ngibambe ngasesandla ngikhethele ngithatha lamagama ethi ngikhethele indlela. Indlela yami Nkosi ayikhethwe nguwe. Noma le ndlela yinhle noma yimbi ingcuma ende njani ikhethwe nguwe kimi iyoba yinhle. Noma yimbi ikhetha yeNkosi lenhle kimi kuyoba indlela lenhle ngoba iyabe ikhethwe nguwe. Imsonge uyabona into lemsonge into lengachonzi into lelusisi into lekuhlupheka. Noma injani asho njalo lamagama ngikhethele leyo ndlela leyo ngele ngikwadi ukuthi ngimikisa kuphi ekuphileni. Uthi mina ngitikhethele soze ngalokotha kutikhethela angikhethelwe nguwe indlela. Kubhala lo mbhalo mhlabeleli. Ngikhethele Nkosi lendlela uyo ngiyawuhamba kahle. Uthi ngifuna umbuso wakho wona nje kuphela. Wayathi ngikhethele indlela lo mhlabeleli ngoba mina ngiphokophele kufika embusweni wakho. Ngihambise endleleni ngize ngingaduki kule ndlela yakho lo ngikhethele yona. Uthi ke lo mhlabeleli thatha sitsha sami Nkosi sigcwalise wena. Noma ngilokuhle noma ngilokubi wena nje ingile sitsha sami umlesingini sigcwatshiswe nguwe. Achubele athi khetha ihlobo tami Nkosi. Khetha ini ihlobo tami. Athi khethwe nguwe ihlobo tami.
Uyambona nje lo mfana kho lo ungenzi. Ukhethwe uNkulunkulu. Mphathe kahle ungamthuki wena mabuye emendweni. Ogugele ekhaya. Bonza ngayakho banjani njani. Mphathe kahle. Mphathe njani. Uyathi thina abantu asiboni masisebasha. Angathi le. Ngikhumbula indzaba lenge ngayicoca lapha kuthi nomnye makoti enzela labanye bomakoti kuleli khaya bafunzile labanye bomakoti bayasebenza nemadodza abo yena wagana lo mfana la ekhaya kwaba ngeyedvana longasebenzi make tala thandzala labanye bomakoti aminyanya ngenhlitiyo abe bathi uphekile uyambekela kudla thatha kubhuda lahle lapha abase emlonyeni maketala futhi umhlolo wanangumfana nami yena yedwa njengabe wavelelwa yini kuyawulandzana into nayo lengazange ifunze nento nayo lengasisebenzi itodla imali yami ngabe uhleleni sidzandzane nje ungabuyele ekhaya kini wabeketela umuntu obadala wenda njani wabeketela emandweni wavuka wasibendwa washiyela emabalo watihlakula emasima khona wangadzeli kuphekela maketala beke kudla lapha kuthathe maketala ngakudla batawuta bomakoti wakhe labasebenza kubete bamthengele inyama letinjani wenjani adle tona beke tona adle tona khahlele lo lokungakwathi nekupheka ngoba umuntu makakwenyanya ungapheka kahle kangakanani akwathi kupheka amen kodwa maketala wagula ngubani bekamnesa na ngilona lohlala ekhaya ayekele kubuka laba koti bami labangifo bayasebenza lona akasebenzi kusho sengawuhlala naye ndawuchitha naye isidungu emehlo akavalekile lo maketala akabona wathinga wasitwa ngibeka menyenye sengele kamgucula sengele kamgeza konke sengele kamnaka wamangala lo mayesi umfulo nawanginaka kamnanzi kangaka solo kwathi ngihlonga umkhulumele emagama lami akazange sekakathube akazange sekakahambe akazange sekakangicebe nakomfana wakhe ethi uma ngiselela ngemuva athi nesobabili ngisala ngimhlukubeda kangakanani wathi umphefumulo sotawuphuma maketala wasibuya lapha mfana ya uyabona lamacasi bengisolo ngwaluka lapha emgibeni lapha kulama ekhathi nalamacasi lamanye ansibekathengisa lo makasi kakhuthelelo maketala luke emacasi athengisawo imali angayidliwe intayidla njani phela imali uyayibeka ngoba bomakoti wakhe nebantu bakhe labasebenza kubeta bamphathele konke lokumnanzi bofriend bamthengelele kakuthanza lona akathengi lutho wathi lapha ekhathi bathi masekuphele wonke lo msebenzi wokungcwaba sebahambe bonke ubosala uchacha lapha emgibeni lapha kulamacasi amlawa la ekhathi nekhathi utawukhanza khona imali yonke le mali ngipha wena wakhanza tishumba netinshumba emabibi emali lo makoti wanjina ayiphiwe ngibani nginambeka mbeketelele sibusiso sakho nami sikunangileka kwenyanya kakhulu asikho makedla mina nakahle kupha 10 rand leka kubingelela kahle sawubona Mrs Sorenso noma make bani noma bani make babe bani ahlakuthandaza no sibusiso sakho sekunangilo kwenyanya ngilapho kuvalelwe khona sibusiso sakho uthi ke khetha Nkosi ngikhethele khetha tihlobo tami khetha netifo tami emtimbeni nekuphila kwami akukhethe wena ukuthi ngibulawa indlebe noma ngibulawa liso ngikhethele Nkosi uthi khetha tinhlupheko tami kushiswa kwami emhlabeni akhethwe nguwe ngiyabona umfathi nikele uNkulunkulu
Sibangakhi thina lesingathi inkosi ikhetha inhlupheko tami? Sibangakhi? Ongemalanga Nkosi sibusise, Nkosi sibusise. Kuhle lokho. Uthi lona khetha netinhlupheko tami atikhethwe nguwe. Nekuswela kwami nekunotha kwami kuthi nginani ngide ini akukhethwe nguwe. Ukhuluma umuntu utinikele sibonke uNkulunkulu kusho lo mhlabelele. Mina ngitikhethele noma kungaba njani soze ngakhetha yesimakazakhe. Kuthi ngena kuphi ngiphuma kuphi, kuthi ngihluphe kanjani, kuthi ngiphila njani, kuthi nginani, kuthi ngide ini akhethe wena uNkulunkulu. Bani ngumholi wami ube ngemandla ami ube nelwati lwami. Usho njalo lo mhlabelele. Uyangi-challenge mhlabelele. Lo mhlabelele. Amen. Ihole kule ndlela, uyikhethe le ndlela. Livesi lefe silifunzile. Awucale 32. Luka 6. Ningasibheka kanjani sibusiso? Nanithanza labanithanzako. Nibheke nabakezi. Sibusiso sifihlwe nangumuntu lekakuhlukubetako. Mbeketelele, msonzelele, mhloniphe, mthathe. Ungadzinwa kwendalo kuhle tuwadzina. Nambeka kutonza. Thine maKristu bemele siyiqonze lendzaba le. Ngabe umhlaba wukho kula ukhona khona. Ngabe bantu bayakhangeka ebuKristini. Kube thine maKristu si avoid back to the sender. Amen. Imphinziselo akusiyo yethu, akusilanguage yethu. Asibafungeli bantu thina. Asisho thina ethi mina ngendiwa, mina kude kini. Mina ngendiwa kanje. Akusilanguage yethu thina le. Ilanguage yethu uthi Nkosi ngisite ngibe nemandla ekubeketela ekuyamukela lenzebe yinzebe wayinatha yakhe Jesu abetondva abantu bamtonza labambethela banikwa ichoice bathiwa nginikhululele Jesu noma nginikhululele Baraba kwathiwa khulula Baraba sigeleke cele esikhulu ubulale lo. Lona lesamkhetha watondva. Ngithi mina ngalenyela ngiyamangala bazalwane kubhala Isaiah 53 a man of sorrow kwayindvodza elusizi lo Jesu. Kuhle kuye kwakukhanga abantu. Kusho njalo Isaiah. Lihlumela lehluma emhlabathini loligagathume kude lokwakukhanga kwaku-attractive kuye. Kwakuyindvodza elusizi. Thina safuna inyathelo abantu. Umuntu impela maka angethukile impela ngenzi tawula libonene. Kodwa ngithi ngiyakholwa ngamukela Jesu. Hayi. Ngisengambona Jesu. Beketela
Emza tsanza ibosi wakho uphakunyathela abapromota left right and center angafuni ukubona kuhle kwalo munye udaka emakhala ungitshela ukuthi nje akafuni ukungibona lema passage mina sengimele ngigadzeni makathi uyachama ngibhaca ngathamba ubhaca sisi ngisho kanjalo ngathamba ubhaca yena lokufuna ngigoda hamba ubhaca ngoba kusho ukuthi kukhona lo lokula kuye lokumphandlako lo boss lo ngase don't worry yena lele kakusho sitangifundile lokubona wena lapho ubekwe yini wena nayito sebenze khulumende lo muntu uJabosi akamfuni etake emakhala ngathamba ubhaca sisibhaca bosalo wathi uthi uhamba ngale wena uphume ngale futhi bosathi isikhathi sakhe sekufika wena sheshe ufike ecala ukuthi ivalele la ehofisini lakho wamba uthi yenyanya wena mthanze washo njalo uNkulunkulu akhuluma nemprofeti bani kodwa mfundisi ngibani ngaba khona akuseyaba ngibani prophet Hosiya ithanze lengwadla yeHosiya ithanze webase Hosiya nabakithi lokuphunyuka bemphethe ngidamthi wathi uNkulunkulu ithanze lengwadla sho njalo nakithi acabanga sikwakhulunywa naHosiya yedwa mthanzile kakwenyanya yabo mthanze leka kwentela phasi mthanze yenda njani mthanze ngichallenge uStefano mfundisi wami Exban 7 mshido kahle mfundisi mthanze lengwadla yeHosiya nawe kuthiwa thanza lolo kwenyanyabo mzalwane mthanze sine maKristu sifunze uyathi thina maKristu mzalwane uyathi ukukhulumela omunye ninini lephele ngimlalela la ku YouTube uyathi lo mfana wakhuluma imfihlakalo athi baphi bantwana baMoses phela bekanabo bantwana bayabalwa babili angithi amen obathathu uthi lona labantwana laba bathi kuthi isikhathi sabo sekugqama sesengqele they went basuka ku-forefront bavuma kuba ku-back ground bavuma kuba kuphi bavuma ba-background wathatha Joshua nemndeni wakhe kwaba nguye loku-forefront ngoba ngilenye imvelo esishaya kuthina bazalwane asifuni kuba ku-background wasimfihlwela abantwana bavuma ba-background sifuna nje thina ehlala kuma-forefront sonke isikhathi kwathiwe mina yeyi wena vuma ku-background mfundisi wami vuma nje beku-forefront itolo namhla ngivume kuba-background bantwana bamuse bathi ukuthi sohambile sesiphelile isikhathi sababe sesitaba kuphi sitaba background ngemuva ma-backbencher amen sivumele Joshua nemndeni wakhe ukhethwe uNkulunkulu abe ku-forefront ugqame yena kwathiwe yena amen.
luhambo lolusezulwini asihlalisi kuma forefront ngaso sonke isikhathi itolo bonje yebo bonje itolo namhla phela sesikuphelele isikhundla sakho ngiyithanda manje le setup yala isheshe ngiyangibusisa ngatshelwa umfundisi mbeka kodwa boy ashdik boy Canon mfundisi mbeka ngicanon do angicanon yeah kufika lo mnye bishop wathi Canon kuphelele sengikunika abantu hlubula la kuye thatha la kuye kwanikwa lo muntu athethe ningileti ikuthi baliwe thatha kulaba waguquka waba ibackbencher sangaba ngumsilo sibuKenon bami ngiyabufuna umsusa emadolobheni lamakhulu ungumfundisi bammixa emakhaya engabo zangaba ngumsilo hamba njalo lendlela ikhona ngikhethele ngosikhetha athi inhlupheko tami kuswelane kunotha kukhethwe nguwe khethela indlela amen naliveni kunjalo vuma Isithe challenge yakho Stefano sovulela lo X 5 7 I mean nguyeka lapha ngasekugcineni 59 but beka umuno lapha kulolokho ungasuki kuye asucela lapha ku 57 noma nje cala lapha ku 54 asicela lapha ku 54 ufunze fast Ixoxo eliphathimandla lisalalele Stefan la thukuthe yes la thuthutha imihlathi yebo kodwa Stefan agcwele emoya ongcwele wabuka ezulwini wabona ukhathikhathi baNkulunkulu na Jesu eme ngasesandleni sekudla saNkulunkulu umile Jesu kuhlushwa umuntu wakhe emhlabeni akahlali Jesu esihlalweni sebukhosi uma wena usenkingeni uma mina ngisenkingeni uma sengibhekene nalomthwalo lomatima uma sengidvagidva abantu emhloko usukumeme ngetinyawo usukumende njani etinyawo sukumeme iyamanzulu macabanzulu silunexile nje sa nguthumele nokuba kumatima abende ngiyamfifinya njalo lihlale relax no liyema is cheering you up why did labafunzi labanye bema labale bebalishumi uma Paula sukuma as a Petra sukuma shumayela inshumayelo yakhe eqala mhla kwehlamuyelo ingcwele bathi bantwana base batsakile wasukuma lithi iBhayibheli wasukuma Petra wathi nisibona nje sesekuseni ukuthi singathi lithi labanye labalishumi besukuma bema they were nakunje bamcherisha apho bamsupporta ekukhulumeni kwakhe bebaneke bonke bakhulume kanye kanye kwathi ngasikhulume umuntu munye ethethayo kwasuka amaPetro akhuluma base ke bona bayasukuma bayamsemanisa lizulu liyasukuma usukumile Jesu uthi ngambona sukumile mile esihlalweni eceleni kwaNkulunkulu Jesu yini ume yeJesu kungoba Stefano usenkingeni benda njani sebamthukuthelele kakhulu baze bacuthutha ngisemihlathi licoco leli yini ditata madevu demadrutsa lawo bantu abakhulu bacuthutha bathukuthela sashiye baze bacuthutha imihlathi qhubeka wathi asenibuke ngibona lezulu livulekile nendodana yomuntu ime ngasesandleni sekudla saNkulunkulu bamemeta kakhulu kade bavala indlebe zabo bamthelekela bonke kanye kanye bamhudumela ngaphandle kwelidolobha bamgcoba ngemanje
Bofakazi babeka impahla tabo phansi ukuthi igadwe lijaha lelalibitwa ngokuthi nguSawule. Sawula lona hlaba ngiPawula kusasa, yes. Basachubeka bamgcoba ngematshe Stefano. Wakhala ngelizwi elikhulu wathi, Asive kuswakhala wathini. Wakhala ngelizwi bantanjani bahluphi bakhe. Bamgcoba ngematshe ukuthi afe. Bamgcoba ngematshe. Umuntu uyafa agcotshwa ngematshe. Yes. wathi, Nkosi Jesu, yemukela umoya wami. Yemukela umoya wami. Yes. Waguqa phansi 60. Ngelizwi elikhulu wathi, Nali ke live Nkosi, ungababeki isono ngalokhu labakwendayo. Wase uya. ungababeki isono. Uke wamthandazela imhlomenyanya leka kwenyanya kwathi Inkosi ngicela athi umthethelele ungambaleli lokhu ekakwendala kimi noma ukwebele lo muntu sinkosi tono takhe ngicela ungadibali le tono tothi noma ungebele ukwathandaza kanjalo yini uma ungakakabe ngicela ukuthandaza emzalwane Nkosi ngitekwe ukuthi ngiyahlupheka kepha ngisite Nkosi wena utangipha ngalenye la ngicela athi Sathane makakukhumbuta athi lokho kwakho kwathathwa ngibani uthi Nkosi ngiyathandaza mina ngicela bani ungambaleli lesono sekuthiwa ngithathela ukuthi Nkosi ngicela abantu ungambaleli lesono sekuthiwa kwangihlukumeda wenda kwekuthi ngicela ungambaleli ngithethelele Nkosi nami ngiyamthethelele Kumele singabi common la emilonyeni yethu. Sine labakholwa. Amen. Amen. Bekumele kube ngumthandazo lo common. Amen. But senda njani senkosi bengabe utawuphinzisela nini? Kunale nhlangano la kangona so prison fellowship. Lomnye make uyamfakazela ulimember layo. Uthi make dlamini nganginemvana munye. Wabulawa ngubani uyamsho lo baba. Uthi wathi mabambulala lo mfana nami. Sengikholi uma ngemukela Jesu. Ngase mina ngiyahamba ngiya ejele. Ngifike ngiyamcela nomfana lekagesa kwaza lo mfana nami lokuphela kwalo tinyo lekubulala ngafike ngathi mfana wami ngitokusho ukuthi ngiyakuthethelela ngicela sithandaze uthi lo mfana ngamshumayela ngamtshela ngathi Jesu wangithethelela tamtono nami kumele ngikuthethelele ngiyakuthethelela Ngicela ungahlupheki mfana wami. Ngiyathandaza sidayijele sifike isikhathi uphuma ukhulule uhambe ngaphandle. Uyabona umsakhalela manje angathi noma libhodo lebakwebele lona yini noma likhuba. Sakhalela likhuba. Usakhalelwa likhuba Sliphi sakhalela lithayela ifastela sakhalela imali sisho sibisi nebantu balahlekelwe imiphefumulo oja bakhona kubathethelela labo labathethe abantu ababo emhlabeni Ngikhuluma indzaba yekuthethelela indzaba yekuthanza umuntu lekabonile wahamba wathi ngifuna nomfana kuyomkhulula ejele athi kwekuthi akangahlupheki futhi akangabi ne-guilt conscious ukuthi wabulala abanye emhlabeni mina nawe siyomsisi ngifuna kuyomtshela off kusikhoja wangihlolelani mfana bami
uyathi usinomfana bekuphela kwakhe emhlabeni. Lo mfana ngabe uyangondla. Amen. Ufuna kumbona lelekende kwekuthi, ufuna kumbona uTasimendana. Ngifuna kumati, uTasi ngeke kumati uTasimendana. We take easy manje ukuthethelele umuntu. Uma ungamadi kakhulu. Ngoba uhlangana naye ndamhaka. Yabo? Sokungcono lesikhani ungathi. Ungafuni kwathi. Unike sathane emathuba athi ngiyamadi imbali endawo. Ngicela ngipretenda nje. Hayi no. Nokupretend mawungathi ngiyeleke ndewe ukuthi. Amen. Nalolo matiko lithi iBhayibheli ngithethelele. Ngithanze. Umenda njani? Ngithanze. Wathini Stefano emagama akhe kugcina Nkosi ungababaleli lesono lesi. Ungababekeli isono ngalokho labakwendayo. Ungababekeli isono ngalokho labakwendayo. Mangabe sikhona sono lesi Inkosi isikhweshisa. Ababede sono labantu laba. Ababebede ini? Sono. Bonke nalaba gazethe impahla ababebede sono. Challenge Stefano. Uma nithanza lapha lebanithanzako nina sibusiso ningasibheka kanjani ini? Sibusiso. 32 ufunza mchethele. Anithanza labantu thanzako. Pho ningasibheka kanjani sibusiso. Ngisho lentoni ngithanza labantu thanzako. Naniphatha kahle labaniphatha kahle. Pho ningasibheka kanjani sibusiso. Ngisho lentoni nalo lenta njalo. Nanetsheleleka labo lenethemba ukuthi bayabuyisa. Pho ningasibheka kanjani? Neze ngikubone kumali yami nisebenza kuphi? Ngisho lentoni ndiyabutshelekana ngimisela. Kusho likholo. Bayiletha ngani? Tongichaphatha. Ngalithi iBhayibheli mjakuseleleke lo wathi kothine khona kuyiletha. Ngoba uyambuye wetela ngeshe sasho njalo. Amen. Nanithanza labanithanzako netoni nato tithanza labati tit for tat. Kotha. No, akuhambi kanjalo kulefangeli. Awukhotha nayile ngakhothi. Uyathi Jesu ngale Mateyu uzothi uma nende imicimbi emaphathi mbo invite naba lena de uthi bonaneke bakhona kun invite back. Letimpuya uthi naka letimpuya neletinqudi talo mangu pitetona. Ayisinga invite abani. Nayi one invite. Futhi don't invite nayi don't invite. No. Yendela nangile ngathi ubuyisela lutho. Amen. Ngisize Nkosi yami.